Pozdrav svima, dobrodošli na novu epizodu na moj kanal. Danas ćemo snimati kao što ja i ljudi, kao što vidite, još smo konbosni naci. I ljudi, ima nešto novo, ako ste primijetili kod mene, da. Primijetili šta bo? Došao sam konačno juče na 8. level, znači, jera sam mislio, evo ga sad možemo pravimo turnirali. Hoću neke stvari, imamo 100 gemova, ja neću praviti za sve turnire. Tako da kad skupim gemove praviti turnir. Tako da ljudi, znači, ovo sam jera dočekao. Natok i novi update. Da, novi update, gledajte ljudi, kakve će karte da izađe. Brate, tornado, ne mogu da vidim. Znači, bit će ekstra ljudi, znači ovaj update će do predobar. I da ljudi, sad ću kad vidite. Evo, kad igrate friendly, mislite, pisat ću onda ste level 9. Ne. Pisao da smo level 9, ali sada se vratio nešto. Ovi ljudi, sad ćete vidite. Ja sam jutro igrao i dobio sam upgradeom 1000, znači upgradeom sam. I dobio sam imao sam 41 gem, a za kako sam imao, vidite, igrao sam, pobjedio sam 10 field challenge. Evo kao što vidite to. Pobjedio sam i dobio sam 41 gem. Po jednu sam prvi put 5, drugu sam 25. I oni ostali gemova što sam imao, to sam isto iskoristio. Tako ljudi, predobar update. Ovo će dan i 4 sata igraći da se igra besplatno, ovo će ja igrati, tako da. Danas ljudi ćemo malo da igramo, ima koga. Pozdrav za YouTube! Dođite, nema nikoga. Evo moj drug. Amo prijemo deku. Znam da će me oderat čovjeka, Znao sam. Ima da me, brate, tvoja odere isto ko da sam. Znači, idemo uzim, brate, kasim. Samo. Ovdje ako postoji sad je, da ste ovdje. Sada ćemo to ovdje. Ok. Ovo kirja. Ne razumijem, brate, kako moj skeletor nisu ubili. Bum, dobro, ostala džija peka. Yo, please. Igra čovjek predobro, moj drugi igra arena je. Da se malo branimo. Pošto znam da mi ne mogu ništa napraviti, jedino ako za malo nešto želim mjerim. Tako kao mi drugi level, to ne znam. Sad ćete vidjeti ovo. Evo, da. Vidite, ovdje sad je opet level 9, kao što vidite. Vidite, level 9. Ne znam kako tako tu mogu. Ne znam, kao ja bih nešto bezbog. Ne. Mojim skoro. Bravo, poison, majka, znači poison, dobra karta. Zato sad je počeo da koristim deku. Kako je poison sad dobro. Znam najprije ću sam da napraviti. Mislio sam da ne uradimo kao neku taktiku, ali to teško njemu raditi to, ali tako da. Bravo. Ne, na što sam ja bacio red i zet, what the fuck on. Pa dajte mi, znam, on je bolji od mene, da. I sad ću on čekati, za jednu sekundu, da. No, sad ću ja nabaciti fireball, znam da je malo prije imao, znam. Vrati sve. Ne.
Znao sam. A tako sam znao da će baci Fireball. Znao sam. Stvarno sam znao. Čekao me ljudi. Bolje bio kod mene. Hajde ljudi. Jep. Pa smo sprema da vam naređe. Evo ga, pozdrav za cijeli klan. Pozdrav za Lajka Blost, moj druga isto i Gol Mafija. Znači ovo su dva moja druga, tako da... Da li što imam pomoć? A da imamo Gol Mafija i ovo. Tako da ne vezi. Ajde, da sada malo svi pomoć glasno, ajme di je bez. Nema tu nešto zburanje, da. Sedno, ovdje nadam se pobijeti. Ok, Elixir kolektor. Elixir kolektor je glupo zato što stalo na level 6. Ajme stvarno glupo se to. Tu na level 6 smo. Ne, 3. Bože, da što mogu raditi. A može, zet. Ima zet, nema, sigurno ima zet. Boj me briga, oj kako se lik zeznuo. Oh my god, šta je ovo lik, ovaj je normalno, ajde bi. Brate, šta je sa ovog lika, šta se sad mi dešava? What the fuck, on? Šta je sa ovog lika, brate? Ljudi tamo u pičku metar. Znači ljudi, ne znam šta je sa ovog lika, odmah smo pobijele. Prvi push ode on, znači jedna kula i onda ova kula gornja. Znači prvi push. Ajmo širovati. A brate, što level 1? What the fuck, level 1 sve. Onda odgledamo, brate, di ima? Vajte ovaj da se prije, on ima ovo. A brate, prvi push ode odmah, brate, odmah. Prvi push. Znači kako se već zezno voda. Inače, on je isto kao neko, da nije znao neko i neku tako. A moje drugo je da skretao nekako. A mogu da se tako ne gledam. Okej. Brate. Nešto nagledamo i normalnu borbu. Čekaj malo da bude nekako kao 30 sekundi. Dajte nam doniramo. Šta je da to malo da napravi? Najviše Amazon, on je lider koji. I ovo, on je spao leti sa Rim. On je spao sa Rim i leti. Da vidim leti. Ode kula, ide Lajka Boss. Ode jedna. Aj Lajka Boss. I dobro odbrano. Malo prije je bio prvi push ono treći. I da, evo ga brate, logični.
Da li će biti 2 zvijezde? Neće. Ma džabe je li već i naravno ovdje se i 2 kule. Ko znam, ovdje ima? A da, ovdje se, evo se vidi. A neće otići, what the fuck. Oh my god, ovo je stvarno nemoće. O, dobro. Pobjeda. To je to što se tiče ove epizode. Ako vam se da se subscribe i vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao.